na ze ting choma I zai hai mana ze Zeme mang ka ge klum delay na main cheu ki zing kai jama dai ting kom chang na zeng kai madai he ke mai ting chogu Zeme mang ka ina Zeme ko gana hai mana hangge rangai sai polya ge dara delay Notice Manipur state ke teti beting kom chana zeng kai ka chum gane hazat kana ki manai ku ki ma ka ke kleu ze ka bok chabam be so ke mak chabam be ka ke notice Assam state ku chief minister Dr. Hemanta Biswa Sarma ne Manipur state ke ka kleu be pe chabam be ge heme izai pom signe punu ize kanga be pe ge rahangge san chi gai dle ze ka chi dle ze Assam state ku chief minister Dr. Hemanta Biswa Sarma ne Manipur state ke hazat kana ki manai ku ki ma ka ke kleu ze ka bok chabam be zen ke pibang ninge Zeribam district ke kakle bze taka kadai bigne kachar district ke ze Zeribam gine pakyo ge me mina ke ki me la muile ze ka chi dile ze chige kachar district ke Zeribam district ne pakyo ge me ramze Assam state ko chief minister Dr. Hemanta Biswa Sarma ne heme izai pumse gine nga ge rangge rang chi ge dile ze cheu zai chige plane mina tang ke che haisna re ko medu ze nga ge gule ze sale Assam state ko government me lam gine Notice Manipur state Zeribam district panai notice Assam state Kachar district gu sima bodar du ze mugu ramrai tleun chigera bahangne Manipur state gu chief minister CM Biren Singh ze notice Assam state Guwahati ge se chekyu jing kai ze kana mai ge wangkyu di delay ze ka chi delay ze chige Manipur state gu chief minister CM Biren Singh ru makche Surendra Singh ka che pe patai ge ta te pe du Guwahati wangkyu di delay ze cheu ze chige Assam state gu chief minister Dr. Hemanta Biswa Sarma de hedauto gai lu ze Zeribam district par banai Kachar district ka ke ze ramrai du ze mugu tleun chigera bahangne ngko hedau gai rang kyu delay ze salai Assam state gu chief minister Dr. Hemanta Biswa Sarma ne anai kum changna zeng kai madai lok kare jete sa lok sabha election loi gai lu zabam le su election ting ge apulung ne bisam rab pane chuna ge sachu ka kadai delay je sale Assam state gu chief minister Dr. Hemanta Biswa Sarma ne sa je chuna ge Assam state ke kababen chuimak je chirmak cha garim pui ki bra me miswang ge ga zabam le su Assam state ke je minority alp sankhya me bone Congress party me du je vote che pe gai delay je ka chi delay je Assam chief minister Dr. Hemanta Biswa Sarma ne Bangladesh ke ne minority Muslim ram Assam state ke mina ke ki me bam ram je prlung mak pa jai churmuk cha Lok Sabha election kan ta betinge Congress party me je puni ne vote kai gai be ne prlung ne bisam je chuna ge sachu ka kadai delay je sale Indore ka tebe bamge BJP ta tebe ko workers tu ze gimine kapchan di delay ze sale ze zizne monu kalyane le ze cheu ze pa ze BJP gu workers ko le ze sale Kadai rege amati ke me scientist mene saze zemna mi hang I kasang ze me dom di bze me pamge hararit bze kacham me miswang ze nda do dui ko le ze sale ze chirmak ze me dom di bze me pamge cancer hararit parabigu chance du ki ko le ze cheu ze chirmak ze sugar hararit gu chance du ki ko le ze sale machi ke me mene Chuna ge Assam ge tingsia zai ting rui bze so kemak che bami bisigene Assam state ke plane district kre skui ge chuna ge hadui nai ze here ke sangzla muile ze sale ze mina plane lakchum je changrek skui sone du ki me hadui nai bena here zla muile ze che ze tingsia zai ting rui khan chi bze hadui nai bisigene Assam state ke miswanga ze kiram ze siadi ze garim pu kiram ze du miswanga ze siadi ze churmuk cha ka hak di bram ze du chuna ge meaning ka here wepge hadui ram ze ki ka sang di delay ze sale zai churmuk che Assam state ke chuna ge tingsia je tingrui kan chi be zai hadui tingkai ke chi be wang begene plane bina hanghim re skui me punui kering be se nga chang delay je ka chi delay Jharkhand state ke anai kum changna zeng kai madai kum ge tingsia zai tingrui kan chi be zai hagi ke begene hazi ringe ne lungki gene plane mina hanghim re kana mdu ze hagi ne to chandi delay ze sale ze indiaram ke dei ge pating kum sang ne mina lak madai son du ki me hagi ke begene punui kring be se nga kai ko le ze mara sam po mene sa delay
Education Ministry malamgene NEET UG ge kakle be pepelamge CBI me duze rangchangai be bizigene chuna ge CBI agency me kemet chu jalamui dele ze cheuze churmukte Union Education Ministry gu du complaint te gai luze CBI me ne je mai tinai mi puike FIR je du te gai dele je sale ze nai komting kum chana zeng kai madai NEET UG 2024 gu paper leak paper chang chuna ge CBI me duze kemet rahange pe inchi ge ni bechangge chuna ge CBI me gu state kacham jai babam kacham babam num kan sia se babam ge kemete chalam wi dele ze ka ch dele za ai be paper leak paper lam ge chuna ge center government me du action mode ke lam wi dele ze sale namain cheu jing kai jama dai ting kum chana jeng kai ma dai ke mai ting chogu Zeme mang ka ia huing komne Zeme kogne hai mana hangge paulia kai ba ne ai gna loi ge ra dele ninglui hai mana ne tingnai mi puin sang ne pigai jeng kingai bam bi pise gna ton di dele hai mana ze lum dele